gadi ba'ee yoo jedhee nama dhaqee farramee nama dhaqee baasetu itti gaafatamaa jechuudha. Eenyu abbaan kana godhe? Maannoo sun እንደዚህ ያደረገው? Maaliif ijoollee keenyatti haasa'ama maal? Inde achi booddee asirra dhufanii ijoolleen keenya kadhattuu goonaacha achi mucaa kana ilaa dhaggeeffadhu baaba. Salphaa sitti fakkaatiin ilaa zayitiitti itti name mucaa kana. Mareeda dubbatte. Yaa indagami immoo wanta akka kana shaarritiin jira. Mucaan kun zeegaanaat. Communitiin jira. Community jechuun mucaan kun communityidha. An communityidha. Ati communityidha. Ijoolleen dhalattooti biyya keenya hundi isaanii communityidha jecha. Mallaqi walitti qabamu kan ijoollee akka kanaa hin gargaara. Chaarritiifidha kan isaan barreessan. Wanti tokko waan kiisii keessaatii ba'uun jiru. Kana taanaan bira dhaabbachuu dandeenya. Suuraa mucaa iddoo isheen argamtu maal akka ta'e investigate tadargo እዛ መሄድ እየተቻለ ijoollee mana kimiiti baasanii garuu ajjeesuun maaliif barbaachise eenyu akka hospitaalaati baase anamma gaaffiin ko eenyu takchi baase sooyye bareeda dubbatte takkaana dhageeffadhu tokkoffaa ani mucaayoon tun akkuma gubatteen ijoollee community irratti illee ergeera sirratti illee ergeera maal taate maal irraa akkana taate iyyuu naan hin jenne osoo akka dubbannu kun hundi dhugaa ta'e bareeda. Lammaffaa mucayyoo namni baasee dhaqee fuudhe tokko aanaallee miti namaallee miti mucayyoo gadi baasanii mucayyoon achi geessite sun dhayxee bilbilattee achi fuutee dhuftee jechuudha. Kunoo as jirti amma mucayyoon dhuftee as jirti. Ila achuma dhaabbatanii poolisiitti dawwalama waan akkasii beektaa? Eekoo wanjalnoo poolisiitti dawwalama. Waa'ee community waan ati jetteef immoo atu community ati maal qudiste lamandin yaaleer kawanta ani koban qabu ani eega dhuftee manaan gaannatti mani sooyye nama bira akkamit dhaabannaree jaran ela garti kan koban qabaanni warra kaani anu si erge WhatsApp irra si erge laalte waan an jettee mucayyoo tanaati maaliif hin jedhatu isinoo mucaa ajjeesuuf baastaniiti maaliif isin hin jedhe beettu baastamini beettu baastamini amma ati social media irra fiddee maal kana targattu baaba min dum taaganya maal argatta social media kanarra baaste sooyye dhageeffadhu ani mucayyoo tanama mucayyoon tun odoo seensisuu baatte imbaasii yoo geessite eenyu sirraa ka'e banamee sa'a kana ela sa'a kana miti sa'aatii ati dhageesse sanatti dhadhee ilaa mucaan kun akkasitti poolisiitti dawwalamuudha. Meemmee qaama mucaa kanaa ilaala. Qaama mucaa kanaa ilaalee poolisiin hospitaaluu raasuun የሚከሰሰው በጣም በሚገርማችሁ ሁኔታ ወለማ ጋናቲ አማ የነቱ ባሴ ባሴ ሙጫው ወረቀተን ቀብዱ አው ወረቀተን ቀብ እሺ ወጡ ፉሪ ላይ ነትደወለኒ እሺ በከቲንጋ ታሬጋ ኢንፉዱ ጀቴ ፈጎት ይላልታን ሙጫና መከነስቴ ሆስፒታላቲ ባስተስ ወረቀተን ቀብዱ hospitaalatti deebites waraqatan qabdu mucaan kuni already kanas ta'e sanas mucaan kun qabamtee xiqqeeffadhu. Amma akkana godhi akkana goonu amma karaa gabaabaa namni mucayyoo tana dhiyaatu yoo jiraate itti dhiyaate imbaasii illee yoo ta'e ijoollee community illee yoo ta'e biraan haa gaani namni nama malee hin tolu sooyye namni yoo namaa dubbate malee yoo mootuu kallattii qabsiise malee amma waan akkatti waliin dubbanneef dubbachaa jirtaatis. Ela baabala na dhaggeeffadhu eeyyee dhugaa kee jette ani haqan dubbadha waa tokko dhaggeeffadhaa baaba yeroo baay'ee maaltu dhufaa maayinni kuni mucaa akkasii kana madaa kana yoo malatti finne maaltu irra ga'a baakteeriyaa akkamiitu dhandhashee kana argate kana caalaayyuu dhandhashee tortorsa poolisiin qabuu mitiiti tu mucaa kana poolisiin qabatee mana kaa'eeti nuuf gammachuudha. Mana yaalaa yoo turte hinni kun alkooliitiin dhiquun qoricha argatti hin yaalamte yoo poolisii tachitti dhaabbatanii itti dawwale mucaa kun poolisii zeegaanaati chilchi waraqata qabaachuun ishee waan hambira gargaarsa argachuun ishee waan hambira ammaa booda deebitee mana maadaamitti deebiti mucaan kuni. Kamiifuu ila sooyye. No kanarraan kana fi'u mana isheen itti zayitiin itti dho'ee mataasayyuu maxxaqoom ነበረበት isaan nutti gaafatamu. Abiitti kottu boota lookishini si erga kottu ganama. Maaliif hin dhufa maali ati mucaa akkasiin fuutanii maaliif hin dhufa maali? Isini koomishiniitiin gashitanii ijoollee birrii 200 birrii 300 fettanii ijoolleen ibidda gaaziitiin nyaatamanii booddee mucaa waraqatan qabdu an waraqatan qabu qafaan kee no qaba afaan kee ilaa waan biraan dubbadha kan jenne waan biraan dubbadha kan jenne of eeggadha ijoollee keenya fuutanii mana namaatti gashitanii giraama 200 fettanii baaba callisatti mataan kee baaba seera qabadhu baaba sirriitti baaba waa'ee mucaa kana isintu itti gaafatama. Ila waan
Ati nambo dhugaa dubbanna taanaan dhugaa dubbanna. Abbaan barbaade itti haadha kuukalli olli abboo kana ajandaa si godha akkaati. Dhagees baaba elaa baaba elaa waan tokko sitti himu gaafa dubbisetti garagaltu ajandaan jedhi miyuuti godhe Hamza. Ndee seera qabadha elaa waa tokko haaqi gaafa dubbatamu hin jaallattani. Viidiyoo ijoolleetiin hin nagadiina atti nagadu bakka alfalligin. Amma viidiyoo ijoolleetiin eenyu nagadaa jira sooyye. Baaba elaa waa tokko birrii 200 namni mucaa kana maanni as gabbaata isaa beetus. Nagadaa jira. Naa deebisi gaaffii koo dhaggeeffadhaa naa deebisa. Gaaffii eenyu nagadaa ni jira. eenyutu hojii gashee. Maali garee Nuuraddiin eessatti beeka bu'aan. Maaliif dhimbeetu taanaan maaliif ajandaa kana sirra fi dhimbeetu taanaan maal dhaqqere? Thank you. Dhimbeetu taanaan maal dhaqqere? Taambusaa eenyutu qabbastu? Elaa masi. Adamma booda. Masi miyuut kaadaasaa shi masi gootaa. Baba, Doktor Hamza. Doktor Hamza. Masi manni keessa seeraan qabu masi. Seera qaba sooyyii kun. Na dhaggeeffadhu masi. Afaan namaan qabiina gaafa namni dubbatu. Wala baba waan barbaade maantan irraan dubbadha taanaan irraan dubbadha dhugaasaa dubbanna tokkoffaa kan gaafatamu qabu eenyu dallaala mucaa kana gashellee ila saambusaa utuu xabbastuuti mucaan kun gubattee jedhan saambusaa eenyutu xabbastuu gubatte namni achitti gubatte immoo kuni kottu singeessamma jettu dubartittiin suni hin akkamsiistuun taanaan muraasallee bira dhaabbatteen gargaartu taanaan ijoolleen keenya gubatanii malatti galoo jechuudha tortorti akkastiin hin beeku kan jedhu baabaan kana hin beeku maa haqa dhossaa sa'atii kanatti baabaan kana boo maal jechuu barbaadde gaafadhu baaba gaafa xayyiq raasi xayyiq baaba gaafa gaaffii jallataa hin fidiin asirranees mee maal gaafadhaan amma mee maal gaafadha hin beektu taanaan ajandaan taan hin fidiin hin gaafata taanaan mana kotti gubattee yoo ta'e utuu xibsi maayini saambusaa xabbastu aanatti itti gaafatama. Aanatu itti gaafatamaa siin jedhe bar. Kanarraan kana fegaaru ilaa tokkoffaa mucaan kana hospitaala gadi baasistanii bakkee gattanii Oromoo gargaara. Mucayyoon fayyaa qabdi sooyyee fayyaa qabdaat. Eenyutu baaba. Fayyaa qabda moo fayyaa qabdu? Ati fayyaan qabdu ati fayyaa kee attaarre. Okay. Atuyyuu fayyaa kee attaarre mucayyoo tana gatanii biraa deemuu qabanii irra dubbachuun qabanii. Elaa isaanii ijoolleen mana kana keessaa dallaalota jechaadha. Birrii 200 birrii 500 mucaa kana qacarsiisanii. Bakka akkanaa geessa. Masi namicha kana mi'uutiin irraa qabsiisi. Baaba seera qaban. Baaba seeraan haasa'a intalli seera qaban. Ela baaba hin ba'ini mucattiis fidiiti afaan shirra. No haa ba'u. Doktor Hamza mi'uutirraa kaastee iddoo dandeenyatti manan hooggantu. Abo Oli bak Koi dabare kan dubbatu. No oli la watu ko gafi to ko siga fadda oli dhaggeeffadhu ani baabaan asiiti abukaatoo gatii ta'eefi balleessaan taane miidiyaa irra gaafa dhufu sun taxayyaaqe no sitti namaati dhugaa jiru taanaan dhugaa jiru dubbanna mucaan kuni dhandha tortoraa kana baatte hospitaalli gaafa ba'e jedhu dhufe dhaqeen fuudhee itti mucaan isheen fuute mataansa itti gaafatamti tokko kana lammaffaa immoo gatii waraqatan qabneef dhaqee fuudhee itti waraqata qabaattee dhiiste mucaan kun lubbuu isheetti dursuu qaba. Sigale baqattee fagaattee hin ta'u yaalami jettee achumatti warran baasitti waamudha. Achumatti community kotta laalaa jettee achumatti nuun immoo yookiin ijoolleen immoo dhaqaniitu hin ta'uun baatu akkamitti baati mucaan kun jechuudha. Tokkoffaa dubartii mana sanatti gaafa isheen hidhattee saambusaa xabbastu zayitiin achitti nyaate mucaa kana. Dhandhi ishee achitti bole mucaan kun. Mucaa kana tokkoffaa gaafa deeman haqa mucaa kana mana sanatti owwaalanii deeman. Lammaffaa immoo hospitaala dadhattee booddee hospitaala waraqatan qabdu hin yaalamtu ba'i gaafa jedhanii dhaqanii fuudhanii mana kaa'an. Amma immoo uummanni Oromoo kottaati gargaara. Min ayinat taarik ነው ይሄ? maa jechuudha? Eenyu dallaalachi gasheen? Jarri kun waa gumaachuuf hin qabani mucaa kanaaf. Jarri kun kootuu mucaan kun amma kasasamtee waraqata malee gatii isaan qacaraniif 50 kaffalu bara. 50,000 mikafluut. Har'a garuu mucaan kun gatii waan tokko hin beekneef gandummaatti galeera hundumtu waan gandatti galee hin jiru miidiyaa irratti galee dubbiin. Gandummaa አይደለም soba jala galee dubbiin. Haqa mucaa lossanii haqa mucaa irra taa'aniitu kunoo kana jedhu. Iddasiiti immoo community'n inform መደረግ አለበት. Community'n na jalaa qabuu didee ወደ ኢኑ community jechuun ana siisa jechuudha. ሌላ ታሪክ አይደለም. soba yoo ta'e olmaan irraa dubbachuu dandeessa. Anammoo waan akka በጣም ነው ያመመኛል. harka mucaa laalee dhandhashee laalee እንዴ አንሜ ቀፋ አጀሰን አልሰደፋ ለምን ነው እንደዛ የሚሆነው?
kottu kasin geessaatti dirhama 200 dhaqanii mucaa nama qaxarsiisanii achi booddee fiiganii dhaqanii baasanii mucaa bakkee kaanii gargaaraa jedhu. Achi hoo ijoolleen kun kan isaan gargaaran birrii mucaa kanatti hin laatamu. Yissaxxal indee olmaan dhugaan beennu birrii sassaaban biyya kanatti seeraan ijoollee dhukkufatoota bira nuun ga'u hin nyaatu qirxim godhanii. Lazii ኮሚኒቲ ራ ኛታፍ ዱጋቲፍ ታናኒሞ ጅራን ጀዴናን በቃ ይሄ ነው ያለው እውነት። እንዴ ለምንድነው የሚዋሸው? ማሊ ሶ በመማል እንዴ ባባን ዱጋ ጋፈ ዱበት ፊዱሳት ይላለኒ ምንድነው ማሊፍ ባስተ መለኪሚ ሰና መለኪሚ አከሚቱ ገዲ ባሴ ድሙጫ ከነገቴ መለኪሚ ኩን ይኩም ጠይቅ መቻል አለበት አይደለ እንዴ? እንዴት ነው ቶርቶራ ካና ኢመርጀንሲ ነው። ኢመርጀንሲ ኬዝ ነው። ኢመርጀንሲ እንዴ ሙጫን ኩን ኮፕሊንግ ጎዳፊ እንዴት ነው ኢመርጀንሲ ኬዝ አውጥተው የሚጥሉት? እንዴ ሙጫ ከና ባክቴሪያ ነው የሚይዘው። ቦርጋነመ ባክቴሪያ ራሞ ጎዳት ይቻላል። እንዴ ሙጫ ከና ልቡ ሸደ ሴቭ መደረግ ያለበት መጀመሪያ ደረጃ ህይወቷ ነው። ባባ ኬሳና አንበሬሲ ህይወቷ ነው ሴቭ መሆን ያለበት። እኔ በጣም ያዘንኩትኝ ማሊፊ ማቲ የሳ ኬሳ ዱፍቴ ሸኒስ ቦርጋነመ ናደር በጀቴ ዱፍቴ ነን ሆጀደቴ ዱፍቴ ሰዓቲ ከነቴ ራሷን ሰታ ነው እዚህ ጋር ያለችው። ለምንድነው ኢሞሽናል ማልሆነ? ማሊፊን ይንጋዱማል። ሙጫንኩ ማለቀ ቀበቴን ገለ ጠንጠሸ ጉቱ ቀበቴን ገለ ጠንጠ ቶርቶራ ማቲ ያሳቲ ፉደቴ ገልቴ ይቻል። ምን አይነት ታሪክ ነው ይሄ? ገርጋራ ኦሮሞ ኦሮሞ ማሊ ማይቹር አደጋ መኪና የወረገ ባለ መኪናው የገጨው ሳይሆን የሚከሰሰው ኦሮሞ ገርጋራ እነም አባ መኪናው ነሚ ዱካ ቡኤ ከሰሱ እንጂ ኮሚኒቲን እንገርጋሩ ኩን እንገርጋሩ ኮሚኒቲን አናፍሲ መለ ኤምባሲው አይደለም ነሙማዳ ኮሚኒቲ ማለት ህብረት ነው። በቃ ሳዲታኔ አናሲ ኦልማ እኛ ሆነና እንዴም ኤምባሲ ደሙ እንደንደኙ ሰገሌንታኑ ሙጫ ከናፍ እዛ የምናዋጣው ገንዘብ ለዚህች ልጅ ካልሆነ ምንድነው ትርጉሙ? ዜጋችን አይደለች እንዴ? ገንደት ገሌራ ማለት የምን ነገር ይዞ መምጣት ነው? አኒ ዋና ከሲ እንጃለጡ በቃ ኡጋ ስፔሻሊ ልቡ ጆሌ ዱበርቶ ታራት ብያ ከነ ከሰት ያመኛል በቃ እንዴ ሂዶ ቪዲዮ ቀርጾ እኮ ፎሎዌሪ ፊ ምናምን እኮ ለማግኘት አይደለም እኮ ለእውነት ከሰራ ለእውነት መስራት ነው። እንተው ታና ፎሎ ከሰ ፉዳዳ ዴማ በቃ ኡጋ ሳዱበኔ መነ ከኘ ከሰት ይገል ኦልማን ወንተ ከነ ቀብሲስቴ ሴራ ቀብሲስቴ ከትዱበት በርባድ ኡጋ ኢሞሽናልስ እኔ በጣም ስለተናደርኩኝ ነው። በውስጡ ምንም ነገር መመለስ አልፈለኩም። አመዩ ታማን አክሲደንት ገረገራ ሲነረጅራቴ አክሲደንት ገረገራት መለኪሚ ከሰጀቱ ታናን ኢምባኢና ነምኒ ደቄ ባሶ ከንጅራኔ ነምሱን ጀቹን ፈረሜ ሲምባሰ ዮኪን ሞኮታ ሄዴ ፉዴ ባአይቻል ነመን ቀቡ ጋፈነ የሚጀደሙ አቹመት ሲንሱን ባሲት ይደወለ ነሚ ደርበቴ ባሴ ሲንገቱ እንጅሩ ጠንጠ ቶርቶራ ከሲገሩ ፉዳኒ የማይመች መነክራይ ኬስ መነጃዛ ኬስ ሙጫ ከነ ካውን ጀቹን ገሩ እቺን ልጅ ከመግደል አይተናነስም። ሰማኔ ከነ ማለት ነው እንዴ እንደንደው ከነንጅ መሲ ኤኝ መለኬ ሆገነ ማይን መንኬ ደቦቲን ሆገነ ማንቺ አነን ሆገነ ኢንተው ታና ደቄ መነ ኮበናን ነምተኮ የሮሶ የንዱበቱ ጀለ ዱበናን ያወልኩም ማሊ ቤታ ኡጋን ጃለተን ገቲ ተይፍ አገርቴ እሷም ህገወጥ ናት። ህገወጥ ስራ ነው የምትሰራው። ይሄ ነው አንኮ አይሉ ቡኖ ደሰመለ ሙጫ ከነም ቤኩ ሲኒም ቤኩ ኤኙንም ቤኩ ባባቲን ከረከና እኔ አላውቀውም በቃ እንዴ ኡጋረት ሆጀነታናን ኡጋረት ሆጀቹ እንደንደሙታናን አፋን ከኘ ጩፈን ሉቡዳ ሚጆልላ ኤላ ኢሳኒ ከንዱበቹ ዱፈኒ አንከነ ወደጀቹ ሙጫን ኩን ገሩ ጉበቴ ቁብሽ ጨጀጀለቴ እንዴ ሳምቡሳ መነነ ማትቱ ጠበስቱ ሙጫን ኩን ዮ አክሲደንቲን ኢረጋይ ሜሜ ረቢ ፌዳቲ ማን ነው ተጠያቂ? እሺ ወረቀተን ቀብዱ ጀሪቲን ፉዳን እንደርበተን ይገተን አትሊስት አይረዷትም። ምንድነው እሰደግ ኡጋን ሳሜር እንዴ እንደገሚሙ ሙጨት ትሽነጤ ባስቴ ኩኒ ወረቀጠርስ ወራ ሆጅቺ ፈቴፊስ አቡካቶ ወረካኒ ፊስ አቡካቶ ሜሜ ሙጫ ከናፍ አቡካቶ ታአሲን ሙጫን ኩኖ ሲኒን ቀብዲቲ ኮቱ ፉሪዮሲን ጀዳኒ ማሊ ፉቴ ገልቴ ለኪን ፉረቹ ደበቅ ወረቀተን ቀብዱ መቼም ማቦዴ ሙጫን ኩን ፈይቴ ማነና ማውጀቲ ጂአህመ ከነ ጉቱን አስተማምታው ፖለቲኮ ቦርጋናመ ዳይፐር ይረት ዋሜ ቀፊንጫንሽ ማልሽ ጠረጉ እንደንደሱ ማሊ ቢየ ኦርማ ጅራ ቢየ ኦርማ ከሰ ሆጅና በር
Ijoollee xixinnoo ijoollee qabnu mataasa ji'a 3 ji'a 4 mana keessa teenyee hin eegnu. Deekeerii gashin yookiin nama tokko qaxarannee gadi baanee hojii hojjenna giiftii ko. Nama guddaa immoo guyyaa tokko astaamamuu dandeessa dhukkufachiisu. Ji'a hamma sana garuu atti humna amani haadhoo ko. An dhimma sirraan qabu eenyummaa keessa hin beekan. Ani isin hin beekan. Gocha keessanitti garuu gaddeera baqqaallaqa. Utuu dhaqxeen fuudhiin dura immoo seeran beektu taana warra beeku maal wayyaa maalidha jettee gaafachuu. Gaafachuudha. Hin beektu taanaan immoo dhiisuudha. Amma borga nama rakkina guddaa sitti dhufu mucaan kun lubbuun isheetu mana kee keessatti waa ta'eeti rakkina guddaa irra buuteettati. Ana ishee fuulduratti sitti himte sii wayyaa bara. Maala softi kun? Indeessayyuun arrabsuuf yookiin waan tokko jechuuf arraba kee dheeressattee galta taanaan geetaa misikireen nama iddootti jirtutti sii dhufan. Wala baabaa wajjin. Baabaanis atis itti gaafatamummaa jalaatiin baasan sitti himaa yoo barbaadde hundi keeyyuu. አስጠይቃቸዋለሁ። እንደዚህ የሚባል ነገር አለ እንዴ? እንዴ ዋይ ልቡነ ማላበር ቁመ ማልፈ ፈካተ ከስቲን ጋፈ ፉታኝ ፉንድረና ማዴስተን ቃሉፍተኒ ከናፊን ዱበቹን በርባኔ ለዛ ነው መናገር ያልፈለኩት። ባባንሞ ሰገሬን ከ ጉዳ ጋቲ ተይፍ አጌቲ ቀበጀቴ እንደዚህ አይነት አጸያፊ ነገር ሲሰራ ማየት መስማትም አልፈለግም እዚህ ሚዲያ ላይ በቃ ወልዱ ካውጀቹ ዋናን ብራ ኦቦላታው ዋናን ብራ ፍሮሙ ዋናን ብራ ሀቀ ወልራ ሀሰውን ዋናን ብራ ካኑ መዱብን ብሪ ሰሳባ አቸው ብሪ ከና ማልጎት አመን ኡጎም ብሪ ሙጫ ከና ስንት ገንዘብ ነው የሚያሳክማት? በጣም ብዙ ገንዘብ ነው የምትፈልገው ልጅ። ፋሻ ኮተኒ ማሎ ሊገዲ ደመኒ ቁልቁሌሲሱፍ መነቲ ራባ ቢቴሚጭታ መርፌ መነቲ ከኒታፊ አይቪ መነቲ ከኒታፊ ነርሲሞ ሐኪሚ በረቴ መነከሳ ቀብዱ አንሶላ ባክቴሪያ ነች ረጅሩ መታሳ ሙጫ ከና ራሜሳ በር ከነቤታ እኔ በጣም ነው ማዝነው። ዋኒስን ጎታን ሁንዱምቱ ወንጀል ነው ያስጠይቃል። በቃ አታተማ ዋንጎታን ጎታኒቱ ኦፊኬ መታኬቲ ደምቴ ኢምባሲት እየተኒ እየሜ ሁንዲ ከኛ ደምኔ እይኔ ሙጫንኩን አታተማ መነክ የሚገልቴ ያለም እንድር ከመሸዳ በቃ አለቀ። ቢኮዝ ኡኩቢ ሙጫ ከና ኡኩማ ማምብራሚቲ ዮኪን ካንሰር ዮኪን ኪድኒ ዮኪን ማልሚቲ ቤታ ዋየሮ ነማከኑ ሚቲ ሂንጉበቴ ሙጫንኩን የሮ ትገነማፍ ገልገለ ዲቀሙ በርባችሳን ኛታ በርባችሳን ቢሻን በርባችሳን ኢጆሌ ከኝ ከን ሃድ አፈባሼት ጀላቲ ቢሻን ቡስቴት ላነቱ ኦቦሌቲ ሳኒ ኦርማ ቢሻን ቡሳኒት ከኑ ጉያ ተኮ ጫላ ታስታመሚያት ማዳሜ ፉኛንኬ ቀበተች ገለገልተ ጉያ ሰዲ ቦዴ አከስ እንጀኔ ፎሎ ያርጋቹ በርባደኒ ነመከሰ ከምሲ ሳይሮኔ እንጀጀን ተንከረከና ልቡ በለሳ ጅርቱ ተጠንቀቁ። እንደዚህ አይነት ጨካኝ ደላላ እንዳትሆኑ፣ አረመኔ እንዳትሆኑ እረፉ። ኦልማን ወንተ ከነራ ተከሰፍቱን በርባዴ ቢልቢለ ከካይ ዲፈማ ወጅን ጎፍታኩ ነውፍ ከልሻዩን በለሴ ዱጋ ሚራ ከሰገሌኒ አም ሪሊ ሶሪ ኬኖ